Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Banyakhon ban khanglat na kajing posten uknyang jing pang COVID-19 katkum ki protokol neki kendon bala penjari da ka sarkar ka office jong ka deputy commissioner jong ka Riboy district ha ka laipo trek mentau nailor arajar arpau ringkat kajing trelang bat UMLA ka Nongpoh Constituency uba Meral Bonds im kila thau da ka komiti ka bakarpang ya ka balatem kum ka COVID-19 coordination committee for Nongpoh Constituency. Kabadai ru kat kum kajing pata jong ka sarkar na kabenta bandang petang susyo ya kajing Ïakhun persya ya kunyang jingpang COVID-19 kunyang jingpang ubalasar hakeleng ka district bat hakajela hi borok away ya kani ka komiti latau ha ka conference hall jong ka DC office ha Nongpoh ha ka bakat kum ka kendon balapan mi da ka sarkar lajiet ya UMLA uba Meral Bonds im banlong kum chairperson ka deputy commissioner ka kong RM kurba kum ka member secretary bat kidkhat jong ka committee ki kintopan ya superintendent of police jong ka Riboy uba N Lamare u DMHO jong ka district u Dr M Mauri ki medical officer bat QA ka kajing kala ka nang ta kajing baha mabalay baka nang ya isi ki research work nang ya cha ka mapitit ba ki vaksin dum ta bukan ki KV ya pan kre di nang prepare humility ba le sel manuan mula manyo ba ki vaksin dulu ke kajing kala ya man kasi ke haju perkom dulu nalu pas dang kila ikin mau hi bago bakong saling kong bangile kalong bangin isolate kino ki beliau ki balong positif ni help and isolate kamut nak akan batai kamut you isolate kamut tu beliau balong positif udah bersong highway kamera bat ka jaga tiak kali benda tu ke toilet udah benda marway udah benda krek bat nu kata kada ke jumut isolate kamut kini ke ba ai bam ru kini bensuan ki sibuk ke bam habar jingkhang sim nang tu bam nang ka undan hang tu hadu mandadi ke puat makut kini ka quarantine ti hakaba ningkong man ki balong positif ni bu bet hapo ki corona care center ti andre ka e bang yi kalong ba hapo corona care center kat ba nang buon kinang pang kajing e kawan ba ngimla ban len hiu e kata mangimla ban bu kawai ka kamera kawai ke toilet nam tau bai nampak ti kat banang ya ki puan ke jingsem tu ki research scholar tiba man kasi trai ti nilap nu ba kini ke jingpang nuta kilap ba hadin kharoi sni wa du balong positif da buri balong positif menta kasi hadin kharoi sni ni khnyang umla suban guru kamut umla suban lada pau mengkena hak tes lu dari umlong aktif syu ti na ta daw lebih ni research work ki omba hadin kharoi sini wala daw buri ulong positif hak tes lu umlong infectious syu kamut umla syu ban tibet ni di Jepang syaki weipa jadi halol kini kanong rin na try ba ka sarkar lu ka wan ra daga ni new protocol menta ba ong ba ki balong positif lu ki bamdal symptom kamut ki badan ni khanyang nei kimdan jingsit kimdan jerho kimdan jingsitom magaring mensim kimdan dak ero kumni kini kikis dan ne wat bambang kimdan dak mulu malaru sarkar ko la banbu no hayi tambah jibu hayi bat kemangal ong ki mene isolation ngala patai kemot iu kata bau tu budi de bendan hakan jong kamera la ka jong ke toilet ke cekali sebar bat ndai bele khle banu hadu bandakut ketukupo kumbagalong menta sifosni larang ile kumta katakan khambha manya gaba pisa bagi yang sarkar kabangimla ban penbiang iwi piwe kuwe ka kamera kuwe ka toilet for example da jahi yang junga don iwi balong positif yang junga natrai gede ka kam junga bangan ladang amdon kamera ru natrai ngan hapsna iwi yang bere si da terpar ne da plastik ru batia bat kuwe ka temporary toilet lada itu ibahiye dunga khun ne nada kiyo snow kiyo kabam mga kiyo snow ga dikran jumi kiyo iyengi natrai kata kan bahasibun
kadang kata ini macam berkat juki, but ita sih namdan Dai lara fishong pat quarantine senta ko corona ke senta jangan lagi bahayen kabam ka ko arum yo te kan ta ni iru badan diberi bang frustrated dibilang kilong takta jimu tu khak juki ru te trai ini jingjang kawanjang kani di siam di video sempang kelaman pen suara mengi lihat ba ninang sutu ini jing sisa kumnu ni kenyang ulong te kumba kalong tang trai Kalau ada kebangkit beri baru kaya apa open source tu ini kita sisa, bah ketkum kerja cuak kita, bah hadir kan wisni, warna dah kertas kalau positif tu, undang lak si bentuk yang kita Jepang, tidak terdapat serkar kuang bah hadir kan wisni, hadir cipos ni, kemudian hasil bah kadoi orang seneng, lak ban discharge no you beri kan test tu, tambah siapa discharge, ketkum ke guideline di orang bah Lice ni undai bandan jingshit, siapa pelai, but kedai belum after 10 days of the first onset of symptom. Kata kumat atau beri onset of symptom, mudah symptom haksi ke belai, mudah hafsah kan lice ni, entah kalau. Mau hadai mudah kumut si fosi hadir haksi berkatui lala ban, pelai dok tambah, walau dah pelai makan itu beri undai bat isolate di hayem, lakum no sah news ni. Jadi kata kumat pada mudah symptom mudah ni. Kemudian lah beri inform dia sini pak. Semua melelai deh. Lah pun sih. Hai tu news ni siapa tu beri sebutan tiket ni untuk bayar fee itu. Deh negara kami negara itu. Banten tikena bamdai ke COVID deh beri inform. Siapa? Center. Jadi medical people kenapa dilawan take care dia. Kung mangilapan seluruh, ban ngilapan ni itu dia kan documentary kumno ban ai jihi kai ki pai ba da kuno ke kata jinja basmusi ada lagi yang te menta kasmi nilai discuss kamata but ni syam ba ki dan after ki situation kabaning kom panang ladai pang pia hospital klana hospital tena hospital ki la packing ya kamet moh untuk plastik jangki Banang tu kira bed siapa kalau jumpa kira tem apa sendok kibahin kelapa sendok kira tem. Banang hospital kira bed siapa kalau jumpa kita ada ke balong straight kan ada ke bawah shilling tibet. Hendak ada sibuk mentangi orang mentangi lasya bagi Malaysia lain. Jadi dah lasya Malaysia lain kalau komunikasi. Yang pada kumpulan doktor idam iwe caretaker. Kita caretaker ide bela dan training. Ladam padon training lu shen ngin sepenmi ya kowe ke documentary kumno ban ngin I training iki caretaker barokhat. Kenapa kin nimla ban reach barokhat ban I training ya barokhat kan dekat district. Hendak ngin penmi dak kowe kenja documentary kenapa kila ban train ya baro kila nya pe apa pol la jong kabani ko ba Suja ba kadang ke basmusi ada baklan ba itai ba pang COVID apa yang jumi ngidai ban shen Maria ja idin pentip syaki head officer jeni ladam de head officer lada creative control room number jeni lu ni pentip ini but nang ni ngin sa arrange la ngin sa betha iki medical officer beri in charge ba tu ka dong ka tu ka sno kumno ban le but kin rush kin let what chaba tu yang ka baja kan ni jenis ngausi kin pong kita ki PPE jong i nama kin hap packing ya kan net jong tai bakla but kum ta ru hajo por kin sara ya kan apa net shen tinta. Kalau kerja hi ke sistem kesulang ba kibahayan kimde ban ya rush ya katu ba media kimde ban ya le kum ban le bayam normal ke kidai ban kit kia kidai ban pen kawai ni akaran kelang ba sistem berberi lakna im dan syuk katu ka ban ring mensim lan kemudian syuk kata kajing bed hendrai nilai ke ni ban yada nama kadang yang sungha what ya rush what ya likta what kata itu tu media khot deki badai na medical health kinwan lagi ban le ke badan tang ya kata ni buat benar baik sungha menyebut kumbala syania bat kumbala pensiat nakaliang do soka bakani ka coordination committee kan assess ban budin bandon ka jinga trilang apa dengan jong ka sorkar ka district administration
but ki Sinong ki COVID Management Committee but syaki pat dia nak tak tahu nak sini kala yo banyalum ya kan ni jingalang ban metren ban pakat but kalau kiki ka ba smooth tenat ha ka ba ni yo ban follow up ye ki issues ki babun ki badai bat ka ni ka tong bat ka thai je ni kita tak tahu kat ni tuli di bentang ki ba ni yo ban ye kren ka ba nungkong bat ka ba kongsan kadi siapang gani ka behavioral change Kabana kaliang jong Deputy Commissioner Lomba Office jong BDO web first phase ala pendep kumno ban batai segi Sinong segi Thaw kumno bakin budin ya digelai teli gemak duduk bendeng gemas ban sanitize ne ban tap dikiti bat kaban penyejengai iwe bat hakani ko phase kaba ar ni sukmen ban yosno bat po meeting layo ban trend haka balas dan bandek segi Sinong di Thaw na kaliang jong office jong BDO lembat ki expert ki ba le tempatai segi Sinong kumno bangin fikir lagi don ki bala temen bala hamno karta bangin kiar naki bat kumju ye ki benta ki pongsan khantam haka ne kapor ka ba kini positive case nanang bun apo godong ka than ni kumno bangin penselur ya ka home quarantine haka ba dia menisiko juni in sabatai thambnya sapang ni kabenta nalor kata ni lap yo ya ki data banya bu Thma ke komiti ha bang sokmen ban I latest update hapo ke district itu ni kita cispa san tuhundriu ki positive case active positive case but nak kini live nyumut kita hapo ki institutional quarantine center kabamut ki Jaka ke sortar kala penkret but kawin ni positive sign ke bengi nak kalian kuat ba kalau kono no kumba sispak khat kendai mut nak kini kita haki home quarantine kawa kentu kita di basak haki kam bat haki di Jaka kita kila konkret kum haki arm kam la ni ki factory di company di badan kawala kono no kolong kumba new 100% EA kini di badan haki home quarantine dia tak tahu nak mungkin melihat penstudi kene apa doktor sebagai company ini doktor yang lain punya keren kumno ban penstep ya kene rapid response team kepada apa distrik kejungi ni sutu nagaliang jong distrik kejungi dan rapidly di rapid response team ke bentuk di medical officer di lab technician di staff nurse hakaba kinlah ban attend loi kat bala ya kene positive case but nilayo banyak keren ha kidon ki jinduna ke bakam slam bagi nagaliang jong rapid response team lekin poi sedisional jadi naga tahu jong penghapan up begini ki 108 kita kadang stick off dengan komiti kumno ban yo alat banyak keren manang kam penbun begini ki 108 ki ambulans kenang ba nlak ban penstep kat bala kenang begitu ki Sinong ki yo positive case ru kinom leng panik ha begidon ki positive aki Sinong begitu layo ruban follow up ha kabade bat ka status jong kani ka jingle iki test kini ka trunat test ka ba ngila bende apo ka district headquarter gitu ni apo Nongpoh civil hospital ka trunat test ke capacity ko ngila bende boy ko machine untuk minta kalong support ka atli ki case sismi kende ki dokumen ba kaladon sagoi ko machine ka wala poi sagoi ka na ka minta bende ka trunat bat ba kalong double kini naka sipau khatar komot ba sisi ngila ban yo ikini ki report la kono ko ba arpo do arpo south li kini ke good sign on the district itu kenang ba ngin ham step ban yo report bat bangin nomlong athan gitu ki ba up ki report gitu ki bat kunta dokter kani kini la kunta tang jong ga truna dari ke RT-PCR bat joi bi kita sebelum ha sa selong ko pastor institute itu bisa untuk bagi julong ha ka wedi bat kawai pada isu kolong ba bangun penkret kum ka Jaka kani kadong than ni kolong na kabenta kini ki biological waste haka bang ila don kam kini incinerator ban dispose of ya gitu ki waste ki bami na kani ka bangi treat kini ki patient gitu ni ba kunta de alor kani layo bani keren bagi madam bani ru haka bani pudin kat balak banwa gila kiliti haka ba gila banyo incinerator hang ne po Nongpoh sebagai hostel pakan long bagi ngarap nam perlu bagi semsengan
nak bentar jom dalam harap. Kita kat tu kat ni kali bentar kat ayok bani keren. Ba ngit scam bagani komiti coordination committee ka bani dalam ayok penyong yang kenduk nak pot support ban buddin ban kita kerpat itu lembaga bani komiti ya ki COVID management 19 committee hagi community ki badan hagi senang dunia fair kan isoman ai publik ki ya ki inisiatif komiti kelasem lembaga itu ki fragli ki sub committee ki badan kira buat senang di sini, asal worker di sini, anganwadi worker di sini, kebetulan mana di senang, yang ada di kubeli ke kerpang, bagi kitbok yang dikenang lah dari kamha hati por kiban, wan bagi skel, telilang yang lah ban, Ïakhun ya pening kelam jong COVID-19.